Шестетогорочне число новинок Ruske slovo na bokоh rubriki Tižnjovnik medzi inšim analizuje či formovani šitski cela nacionalno osovitu Rusnacoh. Rubrika Našo mesta zaznačila jaka bula atmosfera na baloh u vecej mestoh, tu i tekst o formovanju lokalnej akcijnej grupi u Kuli. Ekonomija piše o fahovih prepodavanjoh za poljoprivrednikov u Đurđove i Švetovim kongresu ekonomiji zajednictva u Rime, a kultura i prosvita o pririhtovanju za tohoročni festival ruskej kulturi Červena ruža i vyboru nove vonkašnji sovitnici Ministerstva prosviti Nataliji Budinski. Mozaik čitačom predstavlja Roberta Đuđara, kotri na doktorskih studijoh u Australiji, a rubrika Ljud za rok i život Zlatka Ruskovskija z Kerestura i Jasno Avramović z Ošidu. Duhovni život piše o čuvanju skarbu u naših parohijoh. Sport zaznačil zaključenja zo skupštini fotbalskog kluba Iskra zo Skocura. Dodatok u tim čišlje Ruske slovo u Švece.